Anyang laki din! Bangos! Gumatang kayo ni Tibangos! Bangos! Tilapia! Matanggaw ni Tilapia! Pigsaan mo tatag pukaw lakay! Sika lang mo ti makangkang itipukaw mo! Matingarap ti karabukog ko bakit? Diyan makapukaw. Pigsaan! Tapno dito ti paggatangan dagiti tao! Bangos! Ay gumatang kayo ni Tibangos! Aso? Di mo manang Clarita na dyan. Nay, isungag pa isong. Apay, papanan na nga ta? Nay. Napan mo ti sa bali apisto. Nay, apay nga amo na mo't ngaglakla ko ta dito Nay, magkatang iti bangos kung tilapia di sa bali apisto. Anya mutan ni Manang. Apay nga iti sa bali ti paggatangan na nga aguray ka takasaritak man. Oh, ipukaw mo ti panaglakom iti bangus Bangos, yung tilapia. Ikaw ang gumatang. Ay pigpig saam! Kita man, sa balin ti napanaggatangan ni Manang Clarita. Ay, nasakit nga ron ti karabukog kong agpukaw. Bangos! Tilapia! Manang Clarita! Manang! Oh, ason, apay. Anya kamutan. Apay nga ijay pa'y sa bali apwesto tinaggatangam. Amumat nga aglakla ko kami dito'y kanilakay ko. Linabsampay matipwesto na Kita man ti mata dagi talakuyo, naglalabaga. Puro nalaas dagi talakuyo. Anya mutan. Nalaas aya kat kaidil-deliver dalaang mat kadagitoy. Kita am ane, Oh, nagmayat ti asang da. Nabnabyang pa'y dagiti daduma. Oh, agkukulag din pa'y dagiti tilapia. Gan maysa, jak kayat ti agsida itinalaas. Tamom, Ay, jak pa amaw. naipromote akon. Supervisor akon, ijay kumpanyami. Aglugan kan bakit? Agawitan. Ay nalakay, saan kon abagay ti aglogan iti motor ita, ta supervisor akon. Nay, kanyang iti bagay mo pagluganan. Siyempre, kutsi mo ta. Ay, kat mga lata iti kutsi, ano kayat mo? Supervisor iti dakkel a kumpanya. Aglugan laang iti motor. Ay, wala niya. Madi akitaan bakit? Sige, inton bigat. Intamang kita iti kutsi agatangin ta. Medyo nagatul to karabukog ko bakit? Jay sama ngaming kapupukaw ko iti Bangos! Tilapia! Ay, kat saan kan nga agpukaw Tagiduldulin tan kadagiti lakot Awanin ti taong aggatang. Ay, kahit anya timbaga ni manang mo itay, nagsarita kayo. Unay nang agkay. Naipromote ka no. Ison ti supervisor iti kumpanyada. Ay na, nagmayatay. Kaya nasa wine, di makal mo ti sweldonan. Katuan iso siguro asabali tinaggatangan na. Takayat na jay nangina. Kahit di ka umapal ka ni manang mo. Nag-eskwela nga main. Saan nakasking ka, nakiasawa ka adagos. Inaram na magayam. Nakalpasak mo't kumaa, no di inaram. Ay, nagswerte ni manang mo. Sa bali mo tinaggatangan na itay. Nalaos ka no, dagiti lakot Anya, nalais nga. Saan mo ta? Naipromote laang. Sa bali mo't tan, tinaggatangan na. Ay, ibagak to da ito, ikan ni nanang. Lakay, dumagas ta ijay ayan ni nanang. Anya? Kuna, dumagas ta ijay balay ni nanang. Rapiin. Lutpunta pa, iti ginatang tasidaan. Kat mabita lang, ipadamag kula ang kankwana ti pan nakapromote ko. Hay, naglaingan to anak ko. Manuatawan mo pa'y lang ije kumpanya agam na promote ka na dagos. Wan nga rod nanang. Akat, mano ngayon ti sweldo? Ay, kat na triple matin, ananang. Ay, congrats anak ko. Nagmayatan na denggan. Day talaang ti umay ko ibagakin ka nanang. Iso adim magasak.
O sige tanay, urayan nak nila kay ko ijerwar. Clarita, anak ko. Apay nanang. Ikan naktumot nga rod, iti paggatang ko iti agas ko Ay sus, jak pa'y nauawat di sweldok. Daw-dawatan na ka, nanang. Nanang! Woo! Nanang! Nanang! Adak, dito'y kusina. Nanang! Payakas dyan ni Manang Clarita. Apay manan aya. Sa bali mo't ng tinaggatangan na iti bangus kang tilapia. Iti mo't ng bangir a pwesto. Sa paisaan nga patawar day jay. Ijay akin igid a pwisto, tidakdaka matam. Nanang! Napintas ka nalinis nga men, jay pwisto ijay. Adatawa na asarmeng. Anya? Ka nadamag mo ka din, ana i-promote ni manang mo ka supervisor. Gagangay, abiro ka namat aji na pintas ka nalinis a paggatangan. Supervisor nga ron. Ay ko, iso Saan mo ka din nga apalan ni manang mo? Apalak ayamot. Mas daawak lang Tas sa balikit din tinaggatangan na. Saan ka kadi amaragsakan a supervisoran ni manang mo? Siyempre, ay ko, maragsakan Sige, mapan kami nga rudang kanila kay ko. Tagla ko kami manan. Ay wan gayam nanang. Manuday to, anak ko. Sangaribo nanang. Igatang mo iti agas, kan dagiti kayat mo akana. Nagsaya atan to, anak ko. Saan amang liway amang tadkanyak iti kwarta? Mala, mapan kayo nga rudan. Uy, nagmayatan nga imaniho na ito'y baro alugan tapakay. Unlakan, saan nataltag unay no adda ba to amadalanam? Ilabas tayo iti babalay kadag iti kakabagyan tayo. Kusinaan tayo da. Tap no makita da nga da barbaro alugan ta. Una, ay ngam, lakay, mahulugan ta nga taday tulugan iti binulan. Paikit din asan ka nagdakkel ti swildom. Sa bagay mo kit di Kinunam asan ang maibagay iti supervisor akasken ka ngaglugan iti karag-karag a motor. Oh, Siyempre ay, lakay, agbusina ka. apay mo? Balay ti kasinsin ko day malabsan ta. Uy no? Ay no, Nagpiksa. Uray dala ti malyaw. Uray santang agpukaw, ado mo latagaan, ti gumatang no kasto yung aldaw ti palingkay bakay. Malako ta amin dagito'y lako ta nga road lakay. Ay, wen mo ta bakay. Kaawit ta adagaws. Makabuyak mo ta ni titibay. Anak ka nga to, tisaka na bakay. Ay katuan makainanata mo't Ay agbuya tayo kadagiti ubing iti pelikula. Anyang iti pangrabyan tayo, bakay. Agluto kan tulatan iti pinakbet. Gusto day jayo. Sa bagay, paborito dagiti ubeng tinatay. Wen mayat ti simple laeng apanagbiag lakay. Dakkel kaya mo talaga ti sweldo ti supervisor ay talaga adakkel alakay. Ay, bakay. Kaso sweldo. Mang restaurant ta mamay. Ay katuan sa dino ti kayat mo. Ija man met fine dining ako nada. Kat ijay nga ron ati papananta. Tapadasan taman mat ti mangan ijay. Nagmayat ka ti supervisor ti bisis nan. Ay, wow! Agpadpada ti kulor day tabagan sapatos mo, madam. Apay, itakadila ang amakitam dagita. Kasano super duper bongga ka itan. Hindi nagbalin ka as supervisor. Ay kat siyempre mo't kababain no day tinalakala ang abadbado ti susuot ko. Ay na, abak mo pa ti direktora nagsimple. Ken nalalakalaan ti badbado na. Ay nasa bali kayat ko, daytay saan basta-basta. Ay nasa bali man ang ti kwintas mo Diamantin samet. Oy, nginginaan daytoy a diamante. Ay na, di ka na talaga ma-rich. Mana, pumanaw kan ditoy. Tamapana kon dita office ko.
Makapaapal. Branded amin na gamit na. Uray saan taan na ipaibos dagiti lakot ha. Dumagas talat ta di tabalay dananang. Tamapan ko bisitaan. Kan ikan iti kwartana. Kit una, apay, di mo ikatisida na bangaws. Nauma ka nung. Iso nga ingatanga kon iti karnit manok. Sardeng kon dahito tricycle, ito batog ti balay dananang mo. Umunakan, tas umarunwak tao. Nanang, umay mi idagas daytoy si daan a karnit ti manok. Ay na, agyaman ak, balasan ko. Kunak no agsidak manan iti bugong kan mantika ita. Ni Manang Clarita ay, pimasyar ka de. Dayday mo takabsat mo. Manipod na i-promote iti nangat nga to a posisyon. Saan mo tangam umay dito balay? Busy siguro Kasta nga men, no maipromote ka. Manayunan dagiti responsibilidad mo. Kastaya. Kadno triple ka no kat tiswildo na. Ay, wala nanang. Kat, inikan na ka iti kwarta. Ur-urayak nga raw. Taimbag lang nga igatang ko iti agas ko. Ay, di mon urayan. Ikan kalaangan iti paggatang mo, nanang. Dayta. Umanay mat siguro daytan. Ay, sa nga ribo manan. Ay na, agyaman akbalasan ko. Awan ti kwarta me, akas ka ni Manang Clarita. Angam, saan da kay abay-bayan nanang? Dayta nga mintibilin day di tatang, sakbay anatay. Amumat ni Manang Clarita dayta. Binilin da kami ni tatang, asaan da ka abay-bayan. Ala, bay amo ni manang mo. Umay to siguro. Takastay ko nam, busy iti trabaho na. Anya man ang data, ginatang mo. Alahas, lakay, agpapares. Aritos, kwentas, kan bracelet. Gatang kalagatang kadagita. Kada pa'y maalahas mo at di mo usarin ang nakadulin laag. Anya ngailangan di magadagiti office mate ko. No iso nga iso ti usarak maalahas. Iso ti papanan amin aswildom na kita gatangan mga alahas. Kas kadapat badaw, pag kat may duldulin mo't lay di balay. Ne, apay nga insardang mo tilugan, lakay. Awan, sama gasolina nan. Diyak mo nadlaw na ibusan kaya may. Ay. Oh, day tangay agasolinaan. Agpagasolina ta. Ayan ti paggasolina. Awan kwartam? Ay na, sikat edda kwarta na. Driver na laon. Ha? Awan mo't kwarta? JETM mo na. Yung ka mangirwar. Ay, sige. Ingkan mangirwar. Ay, nakimos ti karga ti ATM mo. Apay anay, boss. Di mo damagan kanya. Damagam di tabagim. Oy, supervisora. Di nakpagsawan iti kasta. Irespeto na. Kaya nang ipanami ti kwartam ngay. Diyak nga rod amaw. Dagita suot mo abag, alahas. Day ta kinasosyal mo, tinakaibusan ti kwartam. Kasano nga di paghulog ta dito lugan iti binulan. Ayun, anya. Awanin, alaen dan day tulugan no di ta mahulugan. Agsubli ka nga aglugan, iti karag-karag nga aglati amo tao. Lakay! Umay ka man dito eh! Apay aya? Ay, ni Manang Clarita. Nakapost mo dito yung Facebook. Saan ka nung agbaybayad dito utang na? Ay, sus. Nagutang iti online. Ay, win nga rod. Apay ang nagutang kat nagdakkel mat ti sweldo na. Ado nga min ti baybayadan da. Apay, mo kaya makitkita, nag-iipupos ng agkakangin, agat-gatangin na. Makit-kita ka. Aglalay kakmot akanayon. Di pang pangananda, nagningi na restaurant ka dagiti anak na. Nakapos amin. Para lay kakmot ang kadagiti ipopos na. Da nakamotor asin bardang dito sa sangwanan ti balay. Kita man no asino. Ni Manong ni Manang Clarita. Na, apay ngay, anak ka motor dalaangan. Ayan ngay, jakutsida. Apay manang, kasla kakaasimot tan tilangam.
Palawag mo king kuha natin inararamid mo. Kuwang, himado ti utang ko ading ko. Mauray dakla ipopost ng ije Facebook. Ay, iso dyan nakitak anak ka post? Wan, gaputan na nga ton ti posisyon ko. Ginatang ko amin na kayat ko. Alahas, badbado. Ay na, nagningi na. Nangala kami pa itikot siya. Ay, yan niya laki din na ya. Ay namanang, da kami kanila kay ko, awan ti utang mi. Da kami, simple laeng ti panagbiag mi. Ading ko, pautangan nakman iti pagbayad ko kadagiti daddo mga utang ko. Kasapulan ang mabayadak dagi jay. Tanay, kababain no ipost da. Anya lakit din day ta nagbanagan ti biyag mo, Clarita. Ay, wan nga rod na nang. Kita man, manipod idi na i-promote ka. Saan kan adim magdagas dito balay? Imbag ni ading mo nga ason. Takanawin adumagas. Kan ikanak pa iti si daag kan kwarta. Pasensya kayo nanang. Kasadom nga rod ang mabayadan na kita utang mo ita. Tulungan nak ni Ason. Ngimado ti posisyon mo. Ngam imado mo ti utang mo. Ta imado mo ti pakagasgasto sam asaan mo ka importante. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Uy, agasam nga'y, Tata Alfonso. Balitok sama dita kwentas mo. Ay, ket. Uwen, ay siya. Bak na nga. Iso abalitok na kwintas ka. Ay, sana all, baknang. Pasig nga kakangina, dagiti usar mo, Tata Alfonso. Uwen, ay siya. Bak na nga karod. Ipasig nga kakangina ti usar ka. Nagganasan abiyag, Tata? Ay, uwen kaya. Adda asawa maon ay siya. Ay, awan pa, Tata. Ay, no kayat mo. Asawain kan. Balo akmetin itinatay. Anya? Ay, sana mabalin, Tata Alfonso. Tsak pa'y kaya ti mag-iasawa. Adaw ti kwarta. Saan kan to nga agrigat iti denak? Ay, manjak. Ala, ang panunot ka na yung bag ay siya. Ngem dayto iti laglagip bak na nga, ket mabalin mo taw apagpunganan dagiti kwarta. Anya? Day, umanag na kamot dito'y paraangan, Alfonso. Kaslad na sapsapulam. Kayat mo ti kwarta, ipang? Ay, kayat ko Apay, mangtid ka iti kwarta. Numayat kay ti kayat ka. Anya ti kayat mo Asawain ka, kayat ka. Anya, ay nagloko kan, Alfonso. Nabiit pa'y anatay ti asawa. Asawaan nakadagosan. Anya kumatidakis na. Ay agpanunot kan ta asawain kan, ipang. Ay, manjak. Gindidi ka pailaang, ipang. Agyaman ka ata kayat kang asawaan niya ure nagpangit ka. Anya? Saan ka matanapintas ngam kayat kalaang asawaan? Ure santa niya agkasariti simbaan, agden natalatan. Ay, bagtay. Ay, sana ka bagtit, ipang. Adaw, ti kwartak. Baknangak, tamay sa doktor ti anak ka. Anya kumangay no baknang ka. Nagdagkal ti sweldo diyan ako a doktor di Amerika. Mansyon pa iti balay na. Anya? Sa nga pulo ti lugan na. Kan adan sa pa'y helikopter nan. Anya? Agayem da pa'y jay presidente ti Amerika Anya? Wen, ipang. Iso nga adaw ti kwartak. Adda amin ng kanyak. Asawa langan ti awan. Tidak kayat na ti awanan baen din daw kaanakan. Pagnangak, Mike. Ay, mangsapol kayo manan iti sa baling arman nyo, Ay, nagrigat ti agaram. Isuda ko mati umay iji balay ko tabak nangak kat ngerod. Anya? When now, mangipaskilak laangin iti wanted wife. Ibagak ang kasapulan na kiti babae iji balay ko a mansyon.
Anya? Nagdakkel di balay ka. Mansyon na talaga. Nagadupay ti magmagan. Isong awanin ti sapulen pa dagiti babae kanya. Ha? At dapay lugan ka. Nagpipinta sa lugan. At dapay aircon di balay ka. Angkal. Ay, anta kwartam di din daw. Adamag, Angkal. Manaw. Ay, dua gasot lang tayo ti bulsak, Angkal. Ay ikan kay ti kwartam tanay. Nadagsin launa yun ti bulsak. Anya? Isayak ti kwarta kiti bulsak tanay. Aglaplapusanan si ka. Papanam, Tata Alfonso. Nakapurma ka man. Ay awan pa panakising. Napintas nga mintibado kan pantalon ko. Iso anak ko nam anak ka porpormaak. Ha? Branded pa dagita ah. Amam no mano ti balor da ito ibadaw. Mano, Tata Alfonso? 5,000. Anya? Nagninamot tanday tabado? Amam no sagmamano da ito pantalon ko. Manong ay Tata? 10,000. Ay, una yan. Nagninan? Baknaga ngarod iseng. Ay un kayam. Agsapsapulak iti asawaak. Ha? Kaya't mo tasikan ti asawaak iseng. Anya? Ay, adan boyfriend ko, Tata. Ay makisinakan kinkuha na tadatantag dun na kasagasawa. Ay, dak kayat tila kayo. Ay, uwin lang kayang agpeso nga madumat ti kwarta. Manyak. Mangsapol kayo laangan iti sabali nga asawaan nyo, Tata. Ay, mabitla nga, aham. Anyat kakautom di tabulsam, Tata Alfonso. Oh, kwarta. Anya? Oh, at iti siya nga ribo iseng, ingkag merienda. Anya? Ipadawat mo kanyak day ta sa ngaribo, Tata? Win! At ito'y pa iti limagasot, Ha? Ninayunan pa'y itilimagasot? Win! 1,500 amin day ta iseng. Ingkag merienda. Agpanunod ka, no kaya't munti makiasawa kanyak, Nagbig sa ti signal ti bagyo. Grabe! Ha? Apay ana ibagam anapig sa ti signal ti bagyo. Kat saan mata nagbagyo? Signal number 5 pa'y Anya? Awan mat napasamak a bagyo Hindi mo maawatan ti bagbagak aysa. Anya nga hindi kayat mga ibaga ising. Ni Tata Alfonso kaya't nakano nga asawaan. Anya? Agpada tagayam akayat na nga asawaan? Aming samutin a babae dito'y lugar tayo. Kat pangibagaan na kayat na nga asawaan. Nagpangas day di ala kaya. Kanayon na nga ibaga abak nang. Un nga rod aysa. Agasam, taikanak pa yan iti 1.5 apag meriendak laang. No kasta, di mo inawat. Ha? Ay, kwa? Ay, good. Inawat kulatan ata sayang mat di 1.5. Inawat mo matlagayam. Agpada ta nga inikan na iti kwarta. Ha? Sayang agpaiso, no di mo awatan ti kwarta nga ititid na. Damag ko nga agsapsapol ka kano iti asawaan, Tata Alfonso. Ay, wen baraw. Baknangat, iso ka sa pulag ti asawa. Anya? Makitam da iti rilawk. Uwan, Tata. Nginginayan da iti arilawk. Sa nga gasot aribaw ti bayad na day tayo. Anya? Wen! Makikitam pa da iti sing-sing ka. Uwan, Tata. Balitok day tayo. Nagngina. Agasam ngay, Tata. Ay kwa, isa pulan nagmankid di ti asawa at baraw. Napintas, wano katamtaman ti pintas na. Konforme, basta babae. Uray pangit, kayat mo? Ay, saan mo't unay apangit, baraw? Ito, kasla karupropan ni Sharon Cuneta ng artista. Anya? Kat no napintas ni Sharon Cuneta? Basta, makamukan. Nuwad na makita, ibagam ama pa ni Jibalay ka, Ha? Jay babae pa yan, timapan ije balay mo, Tata. Imbis ko si ka timapan agaram, ije balay ti babae. Ay, makabanog day tang ibagbagam. Papanam lang nga ni Jibalay ka. Sakton ti makambaw. Nay, naragrag di sa ngaribo, Alfonso. Ay, unyag pa isa. Tapay adi ka pidutin ngay. Ay, narugitin. Kukuha mo. Anya? Wen, kukuha mo. Narugitan day ta, iso adya kong pidutan. Sigurado ka, Alfonso? Sure, Ipang. Alae mo, tayo bulsa mo.
Jakon pagan ano dayta kwarta? Iyo. Ay, agyam anak. Piduti nga rudain. Mala, agpanurot kan ipang. No kayat mo, iyawid ka itan iji balay ka. Anya. Oh, kas makita man. Kas lawan kanyak ti 1,000 a pisos. Ipadpadawat ko laan. Pispisagag pa ano daduma. Ay, anya lakit din ni Alfonso. Imbagak lang arudan asaan akon amaki asawa. Angem, natayin day di asawam. Katkatay na laeng, Alfonso. Saan pa'y ngarod anadaanon ti pasyam na? No, di mo kaya't ti makiasawa kanyak. Kasto'y laeng ang taramidan ta. Anya. Iyasidig mo tilapayag mo tayara sa askaw, ipang. Sige. Ay, bastaws! Ay, anay ko. Apay nagkatos ka ngay, ipang. Ha? Gunggunam! Sa bali mo nga may tibagbagam, dahil pa'y tidanog. Anay, ay, dinakdan ugan. Ipang, anay. Ay, bastos ka alaklakayan! Ay, sinong nangyari? Ay, anong nangyari sa rupa mo, Uncle? Ay, buksingiro mat gayam ni Ipang. Anya? Iso tinang danog di tamatam, Uncle? Nakaw, nagdakkel ti blakay na. Kasla mo ubot ti kaldero ti kadakkel na. Eh, nagsakit idanog na. Anyang iminti di na nagustuhan ngayon naramid mo, Uncle? Imbagak laeng mat, Anyang Uncle? irasas ko langan din daw. Mala. Ato'y tilapay ikaw. Yasidig ka. Anya? Kasta ti imbagam kan kuan, Uncle? Ay, uwain barok. Sigurado ang madangran na ka no kasta ti ibagbagam. Gubat mo ti kaya't mo mabasama. Nay, anya teraram idem dito arubayan ti mansyon ko barok. Ako At dalawar uray ka tao, tata. Anda ka din na sa pulam a babaeng asawaag barok. Awan pa'y matata. Wow, agasam nga'y. Apay barok, anya tinakitam. Kwartamat gayam na tapat-pat-patam, Tata Alfonso. Ay, wen, barok. 50,000 pesos sa amin dito. Pangipanam nga'y, tata. Ay, awan. Ikigamaklaan tanay, nadagsin ng tibulsak. Anya? Bak na nga rod, barok. Adaw ti kwartak. Manumot na dito 50,000 ngay. Ibas basurak laeng no ko Ay, dumabatak man nga ron iti kwartam, Tata Alfonso. Ay, mabit lang antaw, 2,000 pesos amin dito. Inkag merienda. Ay, naggana sa'in. 2,000 ka naman. Ang bala, mapankan. Katangam, tikay kayat mau, baraw. Oh, kanya ngay ay siya. Nakapanunot kan? Asawain kan? Ay, jak pa'y kaya ti makiasawa, tata. Oh, apa di mo kayat at pagid-idak laeng ti 1,000 a pesos. Di kan to agrigat kanyak, ay siya. Ay na, signal number 5 talaga. Kanyat ibagbagam ay siya. Ay, awan, Tata Alfonso. Bueno, ninanang mo lang ang ti asawaag ay siya. Anya? Ay, si bibiyag pa'y laang ni tatang ko. Ay, kunak no natayin ni tatang mo. Sika talaga, Tata Alfonso. Sumapol ka langan iti sa baling asawaan. Ay, manaw ti kayat mo ayatap no mayat kanya asawaag. Ibagam no manaw. Ala, dugulit ni Tata Alfonso. Jak nga ron kaya ti makiasawa. Ay, nagrigatin aya ti makisarita iti lakay amakas asawa. Agyaman na kata, kinuyog na ka, ginumitiarak, palaw. No problem, Tata Alfonso. Basta sika. Nasakit lang amin tinagam ko, tawan mangayat kanyak ababae, kat baknangat ay. Oh, ato'y pa'y tiarak, Tata Alfonso. Inumam amin day ta, tapno at adda mapartek ka. Ay, wala ba raw ka? Karga pa'y tibaso Tata Alfonso. Ay, mabit man lang, barok. Makadlawa ko na. Anya ti madlaw mo? Itay pa nga gininom tangam di ka matla mabarpartegan. Ha?
Ay, saan man, Tata Alfonso? Nabartagak man tan. Nabartagak ka talaga, Tata. Ha? Hindi. Nabartag ka mat niyag pesong baraw. Nalabasan ti Bartag ko, Tata Alfonso. Maulawa ka talaga. Oh, kun am samat lang dayta. Kun dit anabartag ka. Saan, Tata Alfonso? Grabe ti Bartag ka. Grabe na talaga. Nardakadak iti turog. Dito ilatan sofa. Nagturugak. Grabe. Natawag magkaya man. Nagsakit to ulog na hangover. Nagadong amin. Yaya. Nawara-wara matanti kagawa iti balay. Sos. Dalaki din nakastrak nagtatakaw. Diyos kay, nakalukat ti silid ka. Ay, nakitain na kita alahas kin kwarta ka, ha? Ay, yawanin na kita nagadong alahas kin kwarta. Tinakaudan. Ay! Awanan dagiti alahas ken kwarta, Manggal Alfonso. Ewan din daw ka, anakan. Sinirikdak na kitang tatakaw. Kasano nga yan, Manggal? Awanan ti paggatang mo iti asawam. Ayawanan din daw. Ay kaya dumawat kan tumanan ka ni kasinsin a doktor. Now, ikan nakabay. Kanya tikat mo asawan din daw ka, anakan. Nakasarita kiti kalman ni kasinsin a doktor. Di nakakanon ikan iti kwartam na pagpalpalastog mo laang. Anya, ay saan na mabalay? Saan? Ala po bagayam, itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, na intay pinaulwan. Signal number 5. Ito'y drama tayo, ang lalaki din. Insurat ni Isaganay Bolieser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din! Ay na, naggagat kalakit din nga agbutay landok, butog lakay. Ay, kasapulan, Ilse baka ito. Nay, aguyag ka pa yan. Ay, gagamay na. Anya agagangay asasawam dita. Mapukaw tumula na ito'y sakit kaw. Gagangay lang nga uyag. Ay saan agagangay day tabutog? Masansanan nga aguyag ka. Ay, magasan tulatan. Ay ingka agpa-check up iti doktor. Anya ko mangit ipagbayad ko iti doktor ko nangina mati-check up. Agbuti lando ka lang, may Ha? check upon dala ti matam kasi rinda ka ni tinagngina. Sa bagay, malagi na nakangaruda ang tanay. Kumarkaron ti uyak mau. Rabi una yan butog lakay. Di ka pa'y maturag. Ay na, pag nervyusak Elsie bakit? Anyat pag nervyosam. Ang mga malipatak ti aga-angas bayat ti panaturog kaw. Anya? Ay. Nung malipatak ti umangas, di mataya kaon. Awan tum ti asawam. Ay di mo man butbut nganday tabagem butog. Maturog kakit day. Nabannog kalaang anapan nagatang iti buti ken landok itay agsapa. Umay ka mangarod bakit? Ay sus! Matay ka lang arudan ako nam. Maaramid mo pa ilaang tiyak kalbay. Pagin inanaan karon. Nabanuga karon na nagmalmalam. Iso nga umay kan umay kan. Ay, sinalbag kalaklakayan. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Waiting siya. Kapay ni tatang nanang, agkakapsot mo ta nakatugaway di sirok ti salamagay. Madmadi ka nung arod tirik nana. Iso ada kayo pa ilaang timapan agbuti landok kini ading mau. Anya, ay ada pa panagno madamdama nanang. Sa dinungay ti papanam. Nag-agsapol iti pagbaknangak. Anya pagbaknangan asasawom dita, Roger. Wanaw, panggap mo, timapan ag-hold up. Ay, ipakpakawan mo't ananang.
Inagagsapol iti trabaho, ti kahit kasawan. Anya kumatisar ka matrabaho. Katawan mo't adal mo. Grade 1 lat nalpas mo. Kargador, mabaling mo't nanang. Ha? Panak man kiti yung tindaan, parang agkasapulan da iti kargador. Kaya't ko trabaho, nanang. Naglaing kan tuma ngamin nga aganak, anak ko. Iso anagado ti aw-aw irum nga anak mo. Anya langkit din ni nanang. Siyak man ang tidilawan na. Sino nga ron ti dilawak sa balay? Kat si kamot ti anak ko nga anak. Anya ti ba kayo aya? Ayan di asawam. Ada na panan na nanang, apay aya. Ibaon ko kumaamapan agbutilan daw. Tanay saan akabaulan ni tatangyaw. Idi pa'y naminsan akalman ama ditirik nana. Impacheck up yung kuman iti doktor ah. Di na nga ron kaya ti agpacheck up, tasayang kanulaang ti kwarta. Mabayag pa'y nilakay ko as sumangpot, nanang. Apay ama bayag. Kadno ka bang panaw na? Anya? Ay, pagsardengem manday ta anak mo asangit-asangay. Awan nga rot ipagatas ko kunkwana. Ay, katpadidyem ah. Awanan tugbog ti paraw kongkong, naibusan. Anya, nagbasit pa ilang ti anak mo, naibusan ti tubog na. O nanang, nakidit ti rumaragatas na. Wanaw, ibusan nila kay mo. Ay, una yan. Matayak saan bakal. Tila ibagbagam di tabutong. Marikrek na kudanda niya matayan. Saan ka pa'y amatay? Mabayag pa'y. Marikrek na ngarunay. Anya lakit din ni butog. Day talatan matay-matay ti sasawang. Lakayak mateng ka bakit? Agsalogan tipig sa akin na dumatan ti saksakitag. Anya, Saan nakamabutang nga matay? Alaan na kunya po, Diyos. Awanan maramidak. ay sos, makapakintayog mo day tangay bagbagam lakay. Anya nga tatirik na ti matay, ilsi bakay. Ay, diyak ka mo ah. Tadyak pa'y mo't napadasan tinatay. Nasaki nga ti matay. Anya lakit din ni butaw. Diyak nga rudam mau. Tadyak pa'y mo't napadas tinatay. Agsabay ta kumamatay, bakit? Anya, ay tila sasawam dita. Agi na nakakit din. Kabut-butang day ta sasawam. Ay na, tatang. Agbutilandok ka pa ilaan kat agsaksakit ka lang arudan. Masapol anak ko. Awan ti gastusan tayaw. Sa anak nga agsalukag. Tatang, Hada ka din nasara ka mapanggidam. awan pa'y tatang. Nakadumat ngamin ti sa pulen da requirements. Anya ngay kuma requirements na ita. Masapol dati ayday, ngam awan mo't nga rod ayday. Kinapang kakuman ay di munisipyo, tayong kanangala iti postal ay din. Ay, nagkapu ako ni di munisipyo, tatang. May lagayam. Nakaalakan. Saan pa'y tatang? Apay ngay. Kasapulan damot lati ayday, kat awan nga rod ayday. Kasano ngay day ta. Iso nga ron na mga alakay ti ay din, tatno maadaan ka iti ay day. Ay, makaulaw, tatang. Agbuti lang dukak langan. Da. Tatang, kwartayo man. Sakpay kong agsaksakit ti pagdawata mi ti kwarta lala. Awan paggatang ko iti diaper dagiti anak ko. Day tanti bagbagakon ka. Sana dakas ti ano ti anak na nulaki day ti maitadyo ti kasapulan da. Tatang, Ultimo daya par dagiti anak yo. Dawatan nyo pa ilakada kamay. Amoy yung mga agbubuti landok la datao. tatang, saan pa'y ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ko matipagsweldo nila kay mo sa mga trabaho iti opisina. Wano anya dita na pagtrabahuan. Kano istambay mate. Tatang, Kaano pa yung agsweldo dagiti istambay mate. Malaman mo. tatang, aguyag kayo manan. Mo! Ay, sos! At-adan ang naguyag kayo, tatang! Nanang! Tulungan tayo ni tatang! Sing-sing mo't kaya ang agkakapsat. Di kaya gapa. Ay, tatang ko! Di na kang pampanawan! Tatang ka. Tatang. Diyak kaya't amatay ka, butog lakay. Bakit? Ano matayak? Hindi kan makiasasawa. Anya, Alalyan, kano makiasawa ka iti sa balay?
Saklang ti lalaki ti biyag mau. Ay, uwan lakay. Agkari ka. Ikarik lakay. Agkari ka. Itatang ko ay natayan ni tatang ko. Nagsalungay nga yan ni Tatang. Awanan ni Tatang. Ay, butog lakay. Ay, ayaten ka. Ay, ada pa'y gayam na lipatak ngay baga. Ay, nagungar tinatay. Ada na lipatak ngay imbilin ka na kayaw. Si Bibiyag kayo pa'y gayam, Tatang. Wala na ka. Ada kami na lipatak ngay baga. Anyat ibagayaw tatang. Jay paborito ka chinilas. Kalugaw kung badbadaw. Ipasurot yun to iti abay ti bangkay ko Ha? Tay sapatos ka. Di yung isusuot kanyak. No nakalungo na ka. Tapno saan nyo amanggag tiyarim padagkaw. No may kay sarungkaran. Anya? Ala, kidema ko kumatay akon. Agsingsingput kayaw anak kaw. Uwan tatang. Nagsingsingpot kami ginaading ko alala. Nagkidaman ni Tatang. Natay samot kang paison. Ay, mabit lang. Saan kayo nga agsangay? Apay ka di, Nanang. Saan anatay ni Tatang Yaw? Anya? Maturog lang ni Tatang Yaw. Nagpigsamot ti angus na. Anya laki din ni tatang. Ato'y dagiti buti kan landok nga ilakok, tatabutog. Wain balasang kaw. Nagadun dagito abuti ti arak. Wen, Tata. Agur orno nga kadagiti buti ang naginumanda. Kastaya balasang kaw. Wen, Tata. Saan ngamin nga agit itad iti kwarta kanyak nilakay ko. Iso nga orno nga dagiti buti, tapno ada kwartak. Anya, Wen gayam, tatabutog. apay balasang kaw. Damag ko ang nagsakit kayo kano. Wain balasang kaw. Agsakita ka no daduma. San mait no daduma. Anya? Kasano day ta? Panagriknak no daduma ka kasla mataya kon. Anya? Kasla kamkamata ti agas kaw. Anya? Wain balasang kaw. Panagriknak ka mataya ka talagan. Ay, nagtangken at talaga ti ulong butog. Apay ka di manen aya. Intun kuan sa bali manang ti mariknam. Ibagbagam tumanen amatay kan nga uray san mo. Ha? Napan ka manen nagbutilan daw. Imbaon mo kumalatan adagiti anak mo. Kabailak pa'y mo tagbuti landok bakit? Kuna, yung makapadanag ka mo. Ibagam tumanen amatay kan. Di ka ka din agungungay. Aha. Apay butog. Sagay sa manante. Angas ka. Anya, Di nakbaybayan ba ka? Ang mga numatayak. Di ka pumampanaw dito. Abay ka. anya, ay taray da kalangan ni ospital. Ay sakmat itan ti agnerbios lakay. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Nana. Maagas ti sakit ni Tata Butog. Ay agyaman ak doktor. Kunak no nakaron ti sakit ti asawa. Nasayat ma tayo pa-check up yo, tapno masigod, kan maagasan ti sakit na anerbyos, kan ti sakit na itibara. Mabuteng ngamin nga agpa-check up. Kan awan ngamin kwarta ay doktor. Sabagay, maawatan kayo, Nana. Adda ngamin dagiti padak a doktor, a nangina nga agsingir. Agam no siyak, awanan ti bayanan nyo. Ikang kayo pa iti libre nga agas. Nagyaman ak manon doktor. No kasta nga damarik na yo asaksakitan nyo, agpa-check up kayo adagusen. At damat dagiti pampubliko a pagagasan. Wen doktor. Agang angas ang kanipay bakit? Wen butog. Ay, unak nusahan na yun. Ay, agner-nervyos ka manen ako nak. Ipagarup mo manen amatay kan. Ay, bakit? Kuda jay doktor, aginan akalaeng.
Kan saan ka nga agpanunot iti negatibaw? Tapno saan ka nga agnervyos? Kan tapno maagasan day tasakit mo iti bara? Ay, nalainga nga ming sigarilyo, hindi ka bubingak. Iso nga italanga mariknak ti sakit ka. Mala, maturog ka kitdain. Rabiin, lakay. Bakit? Apay, Bakit? apay aya. Bakit? Kunakit. Apay aya kunakmag. Di ka mang rin namot tayo. Anya aya ti ibagam. Umay ka na tap na mag-aasanak. Ay, salbag ka. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Agas, ay maturog ka kitdain. Day tala ti ireng-reng-reng mo. Malan Basol mao no matayak. Alan Anya lakit din ni Butog. Ay, nagkulay. Ay, sinalbag ka lakayan. Apay ngay bakit? Anya nga apay ngay. Nagrigat ti umangal. Matayak sa talaga na. Anya, ay bigbigat. Agpanik atak ka manen. Ay, umay ka man kitay. Tapno magasan na ka na. Nita, Anday ka. Apay ngay nagsipat ka. makadlawa kun ka abutaog. Aglablabos kan. Ha? Bakalin kalaangan tapno matay kan ngagpaisaw. Ha? Saan bakit? Diyak kayat ti matay. Ay sinalbag ka. Agpampambarkan sa langmag. Anday, gusto na. Di kan kulkulitain. Anday ka. Nagsakit ti pingping ka. Ala po bagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, hintay pinauluan. Panik ata! Ito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Aw, aday ta. Nalpas ka na na pukisan, Duming. Ay na. Bagbagay mo ti pugis mo Ad-adatin maar ka. Agyaman na, Berto. Naglaing ka talagang agpukis. Bagbagay kong agpaiso ti pukis ka. No matindog tumanin ti buhok mo, Duming. Umay kan tumanin nagpapukis kanya ka. Arigla daw. Saan akong agpapukis iti sa balay. Sikalat na timang pukis kanya ka. Saan lang agpukis tamok nga ramidan, Duming? Anya pa'y? Agpukis kan agmasahe ti kabailang nga ramidan. Apay, di mo imbaga adagos. Akabaalam gayam ti agmasahay. Di kamat nga nagdamdamag, Duming. Win. Ilutin man ti ulo kun bagik. Wan, Duming. Mala, agpastar ka. Ta ilutag ti ulo kan ti bagim. Anya ngay. Magustuhan ka di matlaeng ti panangilot ko ken ka, Duming. Nagkahanas jaw. Naglaing ka talaga. Magustuak ti panangilot mo kanya. Ay na. Agyaman ak no magustuhan ti serbisyo, Duming. Gaputa magustuak ti serbisyo, paray. Dublyak ti bayad ko kang ka. Anya? Wen! Dublyak ti bayad ko kang ka. Dabis ka talaga. Itaman pa'y nakita kami na sahim dyan nagpapukiskan ka, Berto. Kwa? Kat, adda ka di extra abayad dyan pa ng masahim ka ni Doming? Ay kat adda may la, bakit? Doble timbayad kanyak ni Doming. Uy, nasayat nga rin nukas na, Berto. Manayunan pa'y tisapol mo nga agpukis. Ay, mabitlaeng, may la, bakit? Magisagana ka man kiti ka na. Wen, Berto lakay. Mabitla ang tamang isaganak iti kananta. Ay, uray siyak. Ay, makariknaak matan iti bisin. Nagado ngamin tili na ba ak amuranta. Nay, si kamat gayam, mari mahal ya. Nagsapakan nga umay dito balay. Pasensya kan Mari Mayla. Adda ni Pari Bertang. Adda biit na panan na, Mare. Apay aya? Umayak ko maagpapukis, Mare. Adda ngamin papanak ita. Ay, uraya mo ni kumpare, Mare.
Patsyag nga agawi din dayjay. Sige, Mare. Sinapsapa kong timay tanay. Masapa akmet iti papana. Kasta ka di, Mare. Nay, adamat gayam ni Berto. Ison ti sumungad. Oh, anya tiket mo apokes, Mari Mahalya. Kasmet la iti sigod pare Berto. Mala, siya kon ti makam mo, Mare. Agplastar kan, tapukisan kan. Agyaman na, pare Berto. Mas daawak man, Berto. Oh, anyat pakastawa, may labakit. Nagbiit a pinukisam ni Mari Mahalya. Ha, No lalaki ti agpapukis kan ka. Nagbayag ka amang pukis. anya? At dapay extra amasahe na. Idinto tani Mari Mahalya, di mo pulos minasahe. Di mo kumaikan iti sabali akay papananday ta. Mayla, bakit? Di nabat nga rod imbaga nga ilutek. Ha? Ilutek ay ano di nabat imbaga? Oh, alaman? Berto? No kumate imbaga na nga ilutek. Ilutek. Ngam ada extra bayad na. Umayak man mat agpapukes, Bertaw. Nagatidogan ti bukaw. Ala, agtugaw kan dita pagpukisan, nana. Anya tiket mo aya nga ipukis ko ken ka. Daytay man pang bagets a pukes. Tapno kaslak nga aglanglang nga ubing. Anya, kahit mo petag paubing, nana? Awan mat nabayag akon abalo tinatay. Isu akayat kumanan ti agpaaram. Anya? Pimpintasam ti mang pukis kanyak. Tapno adda bonus mo. No kayat mo, nana. Make-upan ka pa'y. Anya? Kabaalampay ti mang make-up kanyak? Ay kat kabalak ka, nana. Ado ti amok nga ramiden. Oh, sige man nga Roberto. Magustuak dayta nga imbagam. Mala, pukisan ka pa'y nga muna, nana. Kalpasan dayta, make-upan ka. Tapno ad-adda pa'y apumintas ka, nana. Pintas metan tinamayam ka ni Nana Ulang. Kabalang mat gayam ti ag-make-up. Lakay. Wen may labakit. Naglaka nga ramiden dayta. Kabailak pa'y ati ag-pedicure ka nag-manicure. Anya? Among pay dayta. Lakay. Amok bakit? Ay, itala nga amok akabaulam amin dayta. Di kan tumat nga may nagdamdamag. Ay, nasayaat nga ron taado ti among aramidan. Basta pagkwartaan, masursuro amin dagita. Wen ngam trabaho mat ti babae dayta. Lakay. Oh, anya kumangay no trabaho ti babae. Awan mo't dakos na. Tinapatag at napagsapulan. Nagadumat ti customer ni pare Berto iti barbershop yung manay. Ay, wen, Mari Mahalya. Ay, kabaulan mo't gayam ni Berto ti ag-pedicure kan ag-manicure. Isa day jay. Adon ti may nagpa-manicure kan kuana. Atiw na pa yun ti babae ni pare Berto. Imbes ko maamartilyo wenno ragadi ti gem nang agtrabaho. Saan mo tapang cosmetics mo ti gem na? Ay, bay-bay aklatan aja asawak, Mari. Tinapatag, adda pagsapulan na. Sa bagay, may mayaten day tangar aramiden na. Natalgad mo't day ta trabaho. Serakan samot tayo, pare Bertaw. Isaramot ti barbershop mo. Nay, si kamot gayam doming. Kunak no awanin to may agpapukis, isong isirakon. Ay, sabay umayak ko magpamasahe kang kakay. Magsara ka tayo. Nala, sumrek ka doming. Silulukat lata ti barbershop ko para ken ka. Aya. Ay, wen doming. Malakas ka kanyak eh. Mala, mapit lang ta isirak ti daw ti barbershop ko. Tapno awanin to may agpapukis pa'y. Anya? Mala, sumrek ka doming.
Di kan sumanao pa. Oh, mayat. Magustuak ka talaga ti panangilot mo kanyak, Bertaw. Agyaman ak numagustuam, Doming. At ti bayad ko. Ops. Di mon bayadan, Doming. Apay ngay. Di mo ibaga libre ti panang masayang kanyak. Ilibre kon ti panangilot ko ken ka. Basta, kanayon ka go magpapukis kanya ka, kan agpamasahe, ha? Anya? Sigurado kay ti daytang ibagpagang. Wan, Doming. Di ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. Ha? No kayat mo, ilibre ka pa iti arat. Anya? Wen, aginom ta, Doming. Agbartek ta. Agam, sana diti balay. Mapantag kinom iti beer house. Ay, makaamu ka. Di nagpapanawan, Doming. Pangasin. Di nagpanawan. Agdagdagainap ni Doming. Dakdakamaten na tinagan ni Doming. Saan waglagan nawan ka? Sinalbagan, Aberto. Doming. Anya ka din tibagbagana. Ah, Paiman. Hoy! Agriing ka, Berto. Agriing ka. Ay, agriing ka, kunak. Niko. Apay agtabis ka ngay, Mayla. Abay, dakdakamatong tinagan ni Doming. Ititagdagainap mo. Anya? Diyak ka mo dito ng ibagpagama. Apay kumada ka matag tinagan ni Doming. Itay mo pa'y nga ibalbalikas tinagan na. Imbagang pa'y adi na kapampanawan. Anya ti kayat asawan da ito'y, Berto. Ay, hindi mo man ikan iti sa bali kay papanantin ng gagmaw. Ay, tagtagainip lang day jay. Bertaw. Ay! Nangisita ka balyo? Apay sa bali mo ti busis mo. Ko. Pasensya ka, tatang. Nakigtutak namin. Di mo latan ni kaskasaw dyan nanggag mo. Ada ni Mayla nga anak ka. Ko, dadyo ko sina tatang. Mapan kayo latan, itayan na. Sigay. Panawang ka pa dito yung barbershop mo, Salbaga. Dandanin na talaga. Kunak na mabisto ako na may saak adarla. Tatang, anya ka diti umay mo ibaga? Mabit man lang, Mayla. Apay ka di, tatang. Kaslad da masayop ko saan anasayaat, Anya ngay dayta. Kapayawan madlaw mo ko ni Berto ka asawam. Ha? Ay, anya kumangay ti madlaw ko kenkwana, tatang. Ay, kapaliiwam nga min titigting na. Sa bali nga may tinadlaw ko kinkwa na itay. Tatang? Hay, kayat yagsaw. Kayat ka asi ka ti makaduktal. Anya nga min dayta anadlaw yu kan ni Berto, tatang. Diyan nga ron kayat tasyak yagsaw. Basta paliiwam latan ti asawam. Asino ti palpaliiwam, Mari Mayla? Ni Berto nga asawak, mari mahalya. Apay anas ken apaliiwam payla ni Pare Berto, Mare. Malalaki mo titigtignay na amang pukpukis. Awan mo ti karkar na kenkwana. Anyat kayat mo asawon, Mare? Ha? Kwa? Ay, awan, Mare. Pagduaduam ka din nila kay mo amay sa abakla, Mare. Ay, kastang agpaiso, Mare. Ay na panagkunak, malalaki ni Pare Berto. Saan abakla ti asawa? Sa bali ngamin tinadlaw ni tatang kenkwana, Mare. Ha? Ay, uray siyak. Talagang nga addamot ten panagduadwak ken ni Berto. Anya? Berto. Berto, kunak ka. Apay Mayla. Paturok tan bakit? Rabi iyo na yan. Lakay. Di ka di mailiw kanya.
Napanoga ka nagpug sa nagmalmalamay la. Kaya't kung tagina na. Anya kamutan lakay. Di naksamutan ay ayatan. Anya? Adan samutan sa bali akayat mo. Anya ka din da ita sa asawa Mayla. Do talaga lang nga ay ayatan nak. Patgam ti kayat kong. Sika talaga Mayla. Umay ka man nga ro daw. Berto, lakay. Tatang, saan abakla ti asawa? Kasanawan ay bagam asan abakla ti asawa. Basta, saan abakla ni Berto? Sigurado ka? Tatang, masigurado ka saan abakla ti asawa? Makamuka no di ka mamati kanyak. Bakla ti asawam. Basta, tatang, saan abakla ti asawa ko naklangarudan? Malalaki ni Berto. No di ka nagsubli dito barbershop ko, nanaw lang. Apaykit di da saan. Ti kayat ko ita. Papintasan nak, tamapanak makidate no madamdama. Arigla daw, nanaw lang. Saan kuma barbershop tinagan ti pwestong Berto? Beauty salon kuma Ha? Amok Anya ti amom, nanaw lang. Babae ak Berto. Amok tirik na ti maysa a babae. Anya? Bakla ka niya. Ha? Ne, anya ka din dahi tangay bagbagam, nanaw lang. Saan ka bakla? Sigurado ka? Una na. Saan ka bakla? May saak ka malalaki. Ay, igamak man nga ron ita. Ay! Lapi na ba sa? Inigaman mo tinti. Oh my gosh! Kunagon ka at may saka, Serena Berto! Nanaw lang, please. Di mo ibagbaga tinamwam ha, nana. Sikreto talaang. Uwan, di ka madanagan. Jack ibagbaga, abay saka Serena Berto. Agmay sa ita ni Berto iti barbershop. Ay paliiwak ti asawak. Awanan ti customer na. Taychay. Nagtugaw iti sangwanan ti sarmeng. Kitaan na ti rupa na. Ha? Timakdar kat... Ha! Agsalamutan iti sangwanan ti sarmeng. Kat... Sala ti babae ti panagsala na. Agkinni-kinni. Ay! Baklamat gayam ti asawa. Pagarop, amay sa kagayam abakla, Berto! Okay. Pakawanan na, limod ko katikin na taok, Mayla. Berto? Ada puso ka babae, adamad puso ka lalaki. Anya? Ikarik, Mayla. Saan nagagsapon iti lalaki? Si kalaang ti ayatok. Maikarim dayta, Berto? When, Mayla? Ikarik na ita. Gapot ay ayatin ka. Kabailag tagbaliw gapukin ka. Sapay lang ko matamawatan na. Mayla, asawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami itingkay panang tarabay.